Oh, why a fepa? Or tired and so shirt in their fair. Oh, a yata pimpam say be a fatal. A fatal pa. Number Jones, what to say? Yamia, the mokent in their fake and take come a pa, just say, and no one saha. This we am dupy. Oh, any Mati, me do be piwati. Yamimuji dear what's it? Yan copo, as to Pion Quad. Oh, and the Pion Quad, Pion Quad. Mamma and Pacha pom to say. And that many are Japan, why a fence? I say, I dare therefore be a norm. Eh, I dear so dear. Almost had any pebby out. Oh, Maca to us. A radin see a sorry, and now so. Medasi, Bru, Vidash, na your mammy. Aye, a fieboko. It then you may ask you. And then another mesa a brown water fridge. Yes, in Tiffany, a pejafu. And what's in or suffer for Quabna, Yankasian, your bema, and then suffer one of Donica Crentino went to me, amen, and a mensa a brown potter fridge, and Shanna Nemo, a median be beer to me, a Cosonana Pachopom to say. Yamedum, your way, Namia dum, when you feel boko dear, say Saka Cracatonebro, a bibia than Aquim, and Yasam get be a bear fine. Some Miss Nippon be maybe. Nippano, I meant to dear Quacoma to him. Yamia do me be a she. Yedanya miasi. Ebusia for afeye makani tuntem every se ene and someone go asenum no edika na editi ye papa bia babet na say den. Ai empepi na no eya na emema ye buru omo ofie e ka omo kontim wo ye de so mia omo hwene omo pera no omo timi a o mate no madu omo bi huna mane o da bia sama na ye de bana be ma bi se wo ba bi etene kono na enti Sompa Nkomo dwumadiefo ye nso ni mu abia papa pacho me mo akwaba pacho me jusu pacho na mo te say Nkopo na me pa ye da Nyankopon asem pacho di nyina de say pacho e frɛ me ya otwim George complainant and atna se no na ewie hwan na ha wo pacho we de eye hwan na ha wo ni di say afili wasarifu oh wo ya kramoni menye kramo wo kwa asori me kwa sorry. Okay. And to kwa sorry dia Mrs. Champon. Wadaroma enapa. Yenye na mamrede yenye ne shensho na yenkwa yanim. Enti pacho kan we edi mechi. Me ya uchum. Amaba Sompa Nkomo sui. Me shebo se. Ensemo amebeka nyina no. Eye no kretro do. Kontomponim. Enti erade boame. Court order. And that's of ama. Papa, I feel why I would day or your Wanyan Cassa. Now, a dear now, dear, I went to what Johnny Ababa to your name. Pacho me da sibibri. I feel why you buy beer because she no stream. Wale. Now, a human de me call me a chainsaw operator. Okay. Timiko drew honor because yeah, nebra Juma. Dear nam soma ne papa e ka kire me se owo baba bi ode ne be chementi samre so no watermale enfie be asem ne ye kan ya de ni pechi enfie be 21 years oh okay na sata no mu de che eti ma okra ga ne man bai nti e kasai ni nyina kotwa se e wo se ware enti amamre na amane wo hu bia meye etna ya menene wo ma emiensa mo yesa wade fo pepe wade fo me ye bibia sa wan financial sa amfa nche kwa okay enti eto ti sa ware fo na me koye no so no no asia adwuma apon no enti e ma me ebia adwuma ma no adwuma ben ya hairdresser yo enti e ma no kofa ne ma ebegum ai onu ye na adwuma na me so me sora me ko adwuma eto ti sa ware fo enti uma na last we me sister ka baby na me ko ye odoma inkro efe mi wo ye na sia no frɛ me ka kyerɛ me sɛ aware no ntimi nware bio na bibi sansa den anka wo sɛ nye bibia satana mo atena di mfie be sen na ya tra me 20 years ama nkwada sen na apie mu okay anyi no kra bro 18 years okay
etina ya yie na senti man kahwe ndi ewi ayie na me frɛ no na me bisa no se o ntimi ntena bi aware no nko bi o am so okay me ba no bi ja me nema o so me nema no de aba ode aba him ode aba do man hinkro enti woni ne tena walwale wa 20 years ni nya ne hwa na motie 20 years ni nyina na me no first na me han dan akire ni mi ankasa mi si dan a enyina yetim okay ndi nema odi nema no ma akwala no me bra pan ni ne ba obeye national service edi no wala zrigu ndi me ba yi no no chichire nema no wo bottom kura anye bagim no de koma ma me ba ni so mfamre me wa am edoma hinkro edi mi ko bie nema num so na me nema bebre nim ade a mi to ya me nhye dakra na enim edi ni ame bra kan se mi nya abotare na me san ko duru ha edi mi be kor me bra tu nipa na e ko transe e ko hye abusuafo na o ka kire abusuan se oni mi ni aware nto aso bia bi o me nya ne boni bia oni mi do asa banfo no bono antimi anka hwe na no ntina ndi banfo ni siesie aware no na esan tnai obi ha wose wona wo do asa no omo sa siesie ma ka senka o ka sa ro mo mi enja ikura na emoa enzo me kan na busuafo na nte ase abusuafo mu de wo busuafo anase papa na busua na me nso me koye no me pe obi ma ne gina me nso ma busuam but ono so ti ase se dona fe de sa no sa be fifra na so be chance fifra no ye o kan se o ti ase wa busuan na nim se na abusuafo na kan nyina obeti ase nti esan ko transe ohima ni oye na chiri kwa ne de na chen face ni ebe chen mi yako humaska mana obenu aduane onyi bi onya me bi ai na etwa mu wie ya me wo ha no de pipa ba se fie na masinu misika wo mencheke na ontua me kana mintumfa fie na man wa kwasi edan wakwasi fie wo ho no medical TV station bi me modin ekoka ho na krata ne free hen ono na treye ni tu krata ne pense fie na esi ono mencheke kai wo ho misika wo no ntua me ka sa no no kai enti efie no wusi no wusi ka na ode ye ya na sa abe no aware ni nti no ne kakra bedi mu kakra de metimi akase bedi mu okay you prot no medi kan to na edi nkan na ho na problem ho enti second one no na sa amre na nipa na hieska na miniska enti ska medi man anka ode kodwa na me ka chen so me emphasize ska ni tua plot no enti ska no ni odi ko market na meji ye yes abe ne dia kwan bi so na odi akwa akoto wodi ana adi ama ne so mfa nkodi dwa mia misika no wono ho na odi ko kwan so na me ka che ni se onya na ye mfa nto proto no okay na me so me nkwa adwuma mranti me ba ya hunu kwan ye be fa so me ko no kra me man chop money sa amra 1.5 na me ka je so mfa bi so ni mfa ntua proto no ka 5 million proto na mi si dan 5 okay edi o ma ye tui dan wi aye kotra ho no ne ana o ye no na enya asem ketwa edi bi ko ye no na mi sam di to abusia na nim se sese ba bi asem na do no ye no too much mi kan ne abusia ne ka kire mi se mi ma be ye ne santi omu abusia ne bia ndi se na me ya metim ne na tena bia me ne ntena wo ba ye ne sen Yes, ma so no so ama wo muhwe e wa abusia no ama na nya ska o ya ne awo pese kira no ama na nya ska nti o mu obi a wa abusia no o mu obi a e wa abusia ni mo me ba sese tobo asefa ma me na ma menchia me ankasa madofo Facebook for ya Sompa Nkomo for wonom ehwe ye dan ne dan nyina no ye na wonom asema bna September to 2 nana ekoko Nicholas Asante ena Obapa Christy Baloski esisiwa ena nana ama ekoko ma bodin ya kasa ye nua Evans da ko be ha adwen
wano so da bia wotu ayeto so ye hu de wo ye wo ebusia ye fast dan bi ma Frank Boahen so aba Richard Ofori ene wonom a wonom aka wom dos papa ye na ye fancy ase no mo ansa na ye nko embra ye se wama oba no enye skama Barbara sorry andon so aba ye na wonom ase. We love you all, we appreciate you a lot. Bra Facebook Sompa TV Ghana and our Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV Crystal V Ma Sofia ene Mama G mo UK bro Mama G wo US ye na mu nyina mo ase ene adofo mo amaka nyina abusia bra Facebook ho ne bra behwe ne obabi abema akwakosi dan wo ne krom nteno akwakodru bra bi se onhyeda enyada bema ne biem enkwada miensa pie mu ose cheke sika usika akodan ni mu na chase mintua wade ma opamona no efiora kurowra no enti wo goto abusia ne pa chese wasoso ba no sododo ama sese kura no mfi wo mu na ni ata na ni nto ye ka asem kire na wonfa enti de wo be ye bia ne ye di ne ba ni se me nso me ja bibia ba sisi adwuna ewo mi se ono ade voice message bi kura bra mi se na no ya Juya etwa mu second May June 2nd. Okay, not just a fin aba. Or the voice message aba say. Me check it. Scan na umtiamika. I ready. But I mean fee na be seen it. And then my ready say me here scan. Oh, okay. And 2 year ready. What friend abonamane? Since 1 year ni me friend from family number. Oh no, be also check here. The send come or proceed. Me be court. Sa do ka kire me. Me mba no kro ma me ntimi nkasa nkola no. Kola no me ntimi nkasa 1 year ni. Enkola na di mfie sen be sen. Ne panyin no wo 18. Na ne to so no 13 14. Mo ba ko. The last one be 9 years and Enti montamotse ye na di sen. Etem to 4 years. 4 years nti dia wadru be 18 years ni panyin no kwa no be 14 years. Samre no be 14. Onimo number so bia enkola no bia number ono de meta ne kasa. Ba enkola mienu no. Kola mienu de menti obi anka kra. Me bra so frɛ no kra onfa. Onfo bia ko wo frɛ no. Nese dan no wafa 6 May no kra me friend say me chia na chia nkola no say me mana awam fi me kra. Oh do ye dey. And I know opa fa ni nto no ho fa wonya hwe. Omu obia me bra say bia Enti say wo pese why you ready say wo beji sika no. Na voice note no de ma wo no ayela na say wo. Ewo he. Me bra phone so betimi asend am ayis. Oh, friend say see am me say wo say on Sunday enfa MI Team Patrol Nana Brampa hwe na onye bibia mfama yesese na busia ka fo mizo free drink and 5G means at the amount ya no rode ba ko pe ene wodwa so woto fom a okwa akowu fi said ya na aba no ya na hyeda nhye nkura saa eno ti mizo no yankase enu abam nsuo ena ye chinchim ti bomode ya nya bi na enema enko nkan enfama ye ka for 5G miza no so the amount we energy drink papa no alcohol eno ti no preservative bi anso no enimo onomu ahoden wom apomodin suo mfi sejensen no yes so me de gum great thing ashemu ma grapes fruit eni guarana ni nyina bi ewomu Dr. Silas eni dom no de van no ne namunte no bebia wo bia pese bia wo ton drinks e bro bi ton anase wo ye dwabodwume de bi ase no ye de bi ebesom wo no e ma no e 0246 270221 0246 270221 a mizo free drink and the 5G miza a yan when you be abo na enema akoye at the amount 21st clinic the sciatica expert aya sabia ya wonu baye one more metra won toso anka won sansha won dem refemo ya wose there be ehwehwemu wo we no eboa ebie adwemo e ma yehu niema ahodo na yetimi apa no aduro nso fi se yehu root cause na ene ebehu aduro ya wose ye deka no eno nti no wonu mu ye hwehwemu e ma yade ye free ye sisi achi e fa ye to ase fa ye siremu na atiese ye nenti no no e ya na ha amanfo ama ebinom ebubu e de agudam nom se da bi yenko hwehwemu a sciatica yade ene chese ni din sciatica
One ma ye hwehwemu ahu e de na adura ba amena boso body pa wo ma gye no e che kure ye che wotwe ho nwi eno nti wo se ye nka che wo se ye siatika ne na aba wo so abra efi se kuko efidie kuku dam e wo hwa ye de behwe ni padua ni mu ye lab test bi scan test bi anso no ye bi e wo ho mesra bia wo de no brebo ne ho atechema wo sa ne ho dwumedie nheda nkoye hepatitis brebo no so no ho dwumedie no aye basa kura bem ahohoro nso agina ho de ha wo bia fa yade ho de eye 21st clinic ehwe overseas alpha radio nche ho na wonsa ebeka won mo kumase a Obuasi Council Quarters mia no doso over 50 branches and ye wo Ghana hase no nyina wo dia ne se wo fa abai na wa frɛ ba bia ben wo no ya kyerɛ na watemi akwaja ya hwɛ 0540311311 0540311311 edro we no eya na eboa edro say ya won kasemu ehaw na ehaw dia say wo de no wonam bo kasemu bo feature to afa ho eye ba heba hospital atonso go hospital na chi wo pe na wonsa ebeka no na wase na kronpo de nyakopon ya dom amanim dia ya wode ama no etra so enu nti yade bia say ya wo ho nsem anasa make stroke nyade yade bia hawo bia no wase fa kyeremu na wontimi entu ase emfa emma wamadia efre doctor 0244 988 004 0244 988 004 Dawood Herbal Clinic esiche yade ekuma manfo nansen enu ti meso ya ment na se na enye hwe ha wan hwe ya nansen wona ye peja ho ana asa ye kama wo ho ana wo jonso ntentem wo tente so na asese bia so wo didi ana de achame wo kwa ahroto ho a na cha se ntete aba be fom wo jonso kola de a na cha se ntate na mu di bronya wo ba be fom nyina wutimi yakese na wo so asate eye siche yade no ne ho nsunsuaso ne bi na meka kire wo no entena se eno na ya na pepi na no ekoda ne John Disness aba ebasa na niema ya agensemo eno nti osa na ha wo anase waye mre wo mpem Dawood Herbal Clinic se bra na wontu ase ena wodi nupa ba Dawood 360 capsules wase bra na sisi yade ne ahotutuo no beje bi na fa etu ase Dawood ointment yenku ye no so no yaw edropa ene no na kira kwan no ewo ejoso krapa Bomodia Fred 0241 244012 and now 0244 886437. Give us P capsules. Phone from Mrs. C. and Quabonte and for MIA. Give us P capsules. Bema the boy ni mwatim kejana with the whole world 9 and someone Joba Nasa Bema no swabo so why ye mre Bema ututu sun kuma boa. Miss Saul Johnson, what say ya wedro and give us P capsules. Give us core capsules, a core quadros is ya dear and na afe a mama bonne ya che wonam dreamu and we from a boss on a bainy na at the free war. Now give us Herbal Meshal so na tidi ma de draw and it's time for the drone John this one more to wedro and no. Give us GC mission capsules and so no boyan kasaya name or bema so or ba so name one no a besie wa manema so etimi akonkan bomodia frɛ na mpanyifo nje wo so ba bia wo pese okoton bi no wetimi aboa ama wonsa ka bi na akogya yaresan so e de afri won chen 0543 222470 0543 222470. Now Lawson Beverages Company Limited. One more did Lawson delay man capsules by my dear Miss Rose Utraka Nechi Estia Nechi so dear to Kwanya and Kojaya and Sia Joso Wabla Yakokonongo a Bassa Nanim Guasia baby Jojo and the Seta Frey Yakoton Kukomo. Bomodia Nechi delay man capsules nibi na FA etu so no womre yono ase and near my shada and kwaye and fama when the pedren mua Miso unya bi ebetimi aboa ama bibia akoye ede amao bomodia na dele ma bites no so watwetwa bi na wagina wona so ama hoode no so no akoso ede amao na wo Fred Dr. Lawson 0242 133
577. Ebusia yen hwene ko feti homla ye ba voice note our ban ye e de bre bema ne beko ne akwa akotie bi na ma Elizabeth ese yen kan choices of mame and then wuti we no eya na yade how what a wa ba ho se arthritis but wa ye se makwa wade acha wo ne maya ne ha dwen mesro asma yade ene ha wo anase nte hyewa anase wo de na ye nsamawa ewe bia wabo ache ya enko stroke anase stomach ulcer enu nketo aye nkonya enu to bomode ahene makokoben 18 ho ena sofoma Elizabeth oni faith homeopathic clinic for no wachira kwan ewo efri dwada kopi mebe ndawa ya sentina no pa no wotwe ekosisi anwumre no numbe bono wo etwen wo 0244583859 0244583859 faith homeopathic blood ho eye ahoto efie yenkọ ahoma no so na voice na you ready. Oh, okay. Made off me pacho. Good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Mo fan connect my way say mama fast. We nya ya fa koma yi Mrs. Champo ho fa ma yesese. Iwe ni free mo na fa ko anu no hye ho mama. Made off good afternoon. Hello. Hello. I feel good afternoon. Afternoon. Pacho pomo ye. Patan. Wada Roma ye from ohiniri ebo asia ma make us free kuma say Sompa TV ne Sompa FM pese na odi nkomo kakra. Ben TV. Sompa TV and Sompa FM. Be me bia ba ye friend ye otwum wo se na ire no ono tena besa 20 years ni akire. Enkura miensa pie mu ono wasidan e wo krom walwale. Wankasa se odona sa ompe ne biem. Watwene ne ma de ama na me de abre ne doma. Edan no so a wo se won check the sika ewom na efa ema no. Ye pese ye bisa se na asem a wo kan ye eyampa ana se bia enkontompo bi na wo twade ato so. Me wa na ye ampan. Nkora no ana se piem. Pa cho ni nyina na meka sa wo se wo nwade biem. Enti se be se efie nan no mo ne nkwada no kola nkasa ena biem so dan no wo de abasa won check ni sika ewom na tua ne ka. On se yenti menyi na asam ne nko ani wo se ye frɛ wo monsan frɛ ne mame. Monsan frɛ no emfa ma ya friwa salifu ya no ewo walewale hwe Sompa TV ne so o mba cho mo for picture ne to so ma ye woni ne kunu be ma twum ye na ete ho kama we na mo first born no na ma wo na second born first born first born no okay oh but I want to sign crowd oh who efe pa ya na gentleman ya rebo me crowd my style onye style una hu sa ebia niema na atoto ape wa abrabon but wan kasa ni paduane de onye style cry radia ye bi ebusia ye boy ho modern say ye nsa beka afliwa salifu be ma twim ya wote he ne yira na wa da ne o se odona sa odono asa we aso nti yo asa cry ai na ne dan ya omosi ye so o se on check ni sika enti ye bobo ye ho modern ne ababa wa no akasa ejidi se bia bibia woka papa enye grede bia no so obi ka de kira mansan ko te wa de na ekosi ya wo ma eyi ase wo fro preko pese won wade biem bibia nsi wankasa no hwe wa adwene mu a wanye no bibia nsa na wokode wankọ twempra bi ubisa no nko aha o de wo wankọ twempra 20 years manfa ba bia o no you faithful ubisa wono ankasa beka wa for baby abiem upa bisa o fi se me ba ho no te se me fa ba da eno ene se be ma pe ma de na nkwa na tabako sane ma mi su ban da nse mi nyina mi first born afi no wo 18 years na me mpesa ne ma no erade nsha wate o ya de bem ayi afili wa enfa biem ho onfa biem yo mate eti se no ye hu da brim ye sori e be hu de e be ye eti na wo se wa ye ready se obeye ntese no wo jiska ne sika se na pese wo gine dan no kra na how many rooms self contained 3 rooms okay
hall na bathroom. Okay, nti three bedrooms. 3 bedrooms with hall. And a dining. 3 bedrooms. Nti say wo sika say na wo say why ready wo beje no. Sika ne dia agi say omo cover ansa. Me di me nhunu say yesi a. E pa cho mo me ntie voice na wo so oba ne de man no. Na ye. Okay. Nana ma Frisha metna se na me misa na sem ana ansa na yakwa afiliwa ne voice a wo ye ma because ye pese ye tie ehwe sampa because obi wo ho a ya wa hana na anu adame saate ase no mo a oba bi chinchim na ni ase a waka na da wa kwante na wa kula kwa akwaje ne hye oba beje so mpa hye de account so amfei ye pese ye beje be menko ade di ma Frisha mpa cho me mo akwa ba mejo so hene ire wona mo te se me dofo oh time about me sha ne me koso oba de o hwa no ama ne ma hye ye na kwa yi fie ba ma chacha so nsa nye fufu boye nkomo si medu ya aka na ye odi am dofo hene ire me da sipi ne akwanya wo de ama me awie de ye be ma ya hwefo ne etiefo nyina ha ne ama obi bia kwa ba e de aba Sompa Nkomo so me dofo pa ebre so say na time here ba ye jedwa no a na wa wo hunu say e ya resabre apomuden bre na adru so ye de bre ya hwefo ene etiefo enyina de bia me ka me say odoma nkoma ma de pa bi chiwa ade asese nipa hwe kira kwan no eye apomuden sansa apomuden de enu ni obi a echefa enu nti time ye wa ha na ye be kanfo ye nuro papa ye de abadwa so e de ama ya hwefo ne etiefo nyina time heba fo akofa nu wanwaso mienu aba adredi nkan ne time heba Mr. Medofo time heba Mr. de bia me ka chawo se malaria wure ni paduanim edidi mojanim ama honam mre abetena wo so ama wuti dwa gagaga obofunu wonu mu ato wani su biri unya time no ma ubon se ode bre na wotutu sa ya de wani nyina ase e de afri ho ya de time about Mr. the capsules eno so aba edru we no de no kwasem ni se eye nkomo woni paduam no eno na edru no wosiesie wo mo mayen wo hye wo mo dene emo mutimi di dwuma woni paduani mu pa ye nru enya na e wo pharmacy shop herbal shop chemical shop baby akwa obenya bi ato me so wo pedido so promote afo ni kire mu okolena herbal misty herbal Fred Mens KNG herbal wo was wa me half ni kire e wo Alba pharmacy na me herbal eno achi ni kura no ebia na yare bi hawo yare tietie me so wo hwe screen ni so a ye number no etwegu wase na so cipher pen ne paper na je number no ye 0244 0244 0244 me do for part time ye number ye didi djuma no eno no ene ye di nkomo sima pe afa ye dro foforo ye di aba edwaso ho edro ne ye time HH herbal mixture anase ne capsules me do for pa time HH herbal mixture anane capsules a time herbal for ye di abai no kwasem ni se edro e ba ye enche bebre na so adwuma pa a edro ni ebo e woni padwam nti no ene bebia befa bia wo bia edi edro ne ho adanse no kwasem ni se edro yi ebusu ye immune system na de maye e maye nkomo woni padwam no wo mo ho de no esipisi tapa de bia me ka kiro se ye hwe obi a ni immune system no e wo fom a ya na ma yare edi ni so akone aba obo se ye furu yare atwam a waje tipa ye atwam a na waje apollo atwam a waje sisi ye di atwam a waje de bia wo nko a adai de bia nsansan na je udi padwane nyina aboso me can full time HH herbal mixture anane capsules na edi ama chese onkomo a mo ya asrafo mo ni paduam no wo mo kire so ma ho odi asese nkomo di boni padua no ban no ekofom enunti na ma ya de bebre abu ni padua so no na abra wo de time HH herbal mixture ebe ye waduro bebo na no pa anwumra no pa anwumre no ebe boa kanya nkomo no eba ne sa no a ya we bia bodompe mo ni padua ni mu no asrafo ne pampam mo nyina edi free ni padua ni mu de bia betena ha ye kanfo de ma maami ne papa no mo a wo mu fie ekwa animu no de bia bon se maami complaini papa complaini ne to asintini twe no ebe fa ne nan kokomu na amasa bi ni kotodwe mu nyina no na ehwehwe no ne sisi na eye ne ya time HH herbal mixture wonya bi no maami papa ebe bo papa ebe siesie oni padua no edi amount esanse eduro no enya brofuduro
eye bibidro oba de sie ni dua na bamfa hanhan no ensa yade eno na Time Herbal Center for ye nam so edidi adwuma enu ti nyame di adum ni nimdua dua papa ni mu ana doctor mu no wasan sua de akwakyire nti no wobowura poye makofa dua na han na bena ni hini abefa mfidiem ena wode Time Herbal Mixture ne capsules no wode abana no kwasem ni se droi ano edin ano enam bowura ni padua mu a hohuru di padua so ni moja so siesie ni padua proper fimbia edi free ni padua ni emu edro nya na ewo pharmacy shop Herbal shop, chemical shop, baby, also per Time Herbal Mixture and I send a capsules. Made of a dray, ye no me no emum, said ye drunk ye be ayeno and I et sieno. Me so ye dray, set Time Herbal Mixture and I'll bet manoma, Ubo Remo pharmacy shop and our koje. No one nefe fair, say so Time Herbal capsules and I'll bet mianoma, me so no so one nom, said ye new subo reni pedremo, a ye juman tentimony pedremono, sana to pioneer reni pedua mu a eno so eye adwuma ententem eno ti hye ne so ma me pa eno achikura ne kanfo e dia mama wo ba bia wo hye me ana otie me no Time Herbal Mixture ne capsules no doctor waye e dia bro wo ba bo bo se ensuo gugu ne pa se bi na ma na himfi okwan ne ayakese pa eno ti de bia me kase so ne kunu na ne kanchi me di mpamu agro na se bi obema ne be ma hye na himfi okro no wo se chine hwehwe kire sa himfi okwan na bi Time Herbal Mixture me nua ba unya bi no mu a ebeboa wo ebesiesio ebema wo ma yokra wo mpem no asipia sita ede amam wo ba ensanwansanwa aye prekesen e wo ba so anapo se nkekaye etete wo pampan bone aja himfia boso eno de bia meka cho se emema no wo mpe na wunya Time Herbal Mixture na sa wo no no body mamedia oba pa ebesiesio eba ne sa no a embrane akese e na wo dofo no wo de ebema wo baby e watch yes be man kwai what kama when you rodo bia bi dia say ma ho na kasa be ma kwa oba na man ninje yes ana say ya na kasa cho sa Time ba sa ya na ebowura ho no ma etwi so bia free ho no ma pampa boni bia nso so ma bia free ho engekaye bia be free ho ahimfie ho no mo be che kama ho be neat sawa bia ni ho ye di sisa na ye twi wa kasa krato na bia wo ya na opesa light ba number ya na me ye tuchi light 41 76 69 0244 41 76 69 na ohene ire na ye kan form mema no say nye manko dabi mema bebre so aye mere wo mpam Abraham padi baby na say wan hia nka wawumo ne mbedi nkomo enu ti be me bia wo nso ya na ensuo fitai fru be me mu ba anampo se bio wo ho no ma be ma ne mu keka we mu dwaw ensanwansan bebre abegu be ma oprekesen yare nkitinkiti we nyina e wo be me mu a medofo pa eti ma ye mre e wo empem e ba sa kwa ma odwunso sem kran so esei odwunso kakra bi na ba bonten de aka nyina be ma na atai wa yase de bia na ma wa yase aye dududu Time Herbal capsules no nya bi no ma be ma e be siesiu e be yiya sa yare we nyina e de fru be mem ama se bi o ma sem no so kra no atumi agina brane pa be me bia wa ye mre wo mpem onu oba de bo ani asesi no wajem onu oba de bo ani asesi na ho esan no me so enegos ne kasapa mimi se wo be hia me me kapa me ton aha na emomu no o ba na wo gina so sisie ni mu odene kotodwa ni mu odene na wo so me bo me pa wo bo se me am de bisika ya no ya na style si omo o bo ba na papa no ba watch break na de kwa wo ai che what do you mean aya no mu nya Time ni binti che wo wade ya nya asem ketewa boa mema pa sie mema papa eno achi ni Time Herbal Mixture malaria drum do papa unya binum a ebeboa ebetu malaria se e de free ho de ama de malaria bo run ni pedwam ama ni ti edwa ne gagaga ama ho hye etete no ama se bia ni subidie kra beje ni pedua boso onante na wo tu ato anampo se ananse tai chichi wo no eye Time TIME abusia mi se na ebre no ya ye be ma so so a hwa na magye bo me so me kwei de number no
Eye 0244 41 76 69 0244 41 76 69. Kaisa time no time. Ohene ire na me koi me chia me adamfo ba ko ye ne ye adwuma ene ye na woda. Oh, okay. Abigail Boatin. Oh, na one fan picture ma me an hye na ma. Me kwa me duru ya no ka kire me. Ye hu abije we che onti ye ma ne tiri kwa. Wa we hye no. Abigail me wish you happy birthday. Yankopɔ won hye papa on famfie ni pi enka onfie ho. E da si bebre. Yenso ye da se me dofo. Time herbal mixture, time herbal mixture. Na say yati wonom kan ye da se yakope bi. Afle one patch. Good afternoon. Hello. Hello. What's a man can patch out? Patch out. Na me say what's a man can and said yeah. Yo, na me say be me bia ba your friend Yauchum. Mr. Yauchum wa ba say no what the best 20 years. Na I say also odona sente untimi wade biem. Na obesi dan wo mu krom wo wale ho. Na o se wasesa ne niam de amane am ye de aba ne krom nti no. Ne niam bi wo kra o se ka ho so ende mfa ho na nso no efia wone wo si ye ogitum se wone wo dia. Wo se won se ne sika ewom na etua ma no. Afa kra be se efie 94 years. One ne ma enya kwan enkasa ye. Ye ntimi nje ono nkwa ne de ni nti ne ye frɛ wo se asɛm ise ne sitia de woka no mu nkyire mu ani sɛn. Ampa mene ne wamba ka enya trimpo anka umbe for because back on the last one we an operation no we. Okay. Na fie no waka kira mo adima oye. Was so a chainsaw operator. Na chainsaw operator na some ka to say sa fie no ka no e ka organ wasam. Me fie ni e fie no ndria mi da boss wa me ka say on this campaign dia na me fam boss what die me ko ton dia no watachima na me da boss me wa dance ko mo ha o me di wa dance o time me ko in front TV ana yaka mi ka tell me guta afọ ono me guta afọ no mo guta afọ akata o mo bra no mbe kire dia mo ye edima na ma no na mi sumi guta afọ njina na mi sumi mpe dia mo ye edima na ma no na asam fa na asam nko wanyesa na wasandi mi aba honum oya ohu ade afliwa oya ohu ade ote pacha oya ohu ade awe woni ne tena yansa na asase no kura ho abakwasa fie no ho abakwasam ne sen na wato wasase da hodada ansa na wo ade no wa na wo sie to foundation na sasen me na nyina wo ho na ko hu asase no ena me friend will be say me kunu si yanko ma hu asase mpese me to me ne nyina ko ho no mo sa asase ne e to ma ye na me say ne fa uncha pabra o si o wo de ye sa me nya ena me tua asase no o ka che ko ase ma me tua ne nyina na me fa de aka ne fa ye krata ana me ka che say ma se but me tua ma ya fa ne say ni fa na tua to asase ne ma me no enti no na mukoto no mumienu mudin mu ana se na eyawo de ana ma ne koja wo se oye okuru nti onkoja wo ni din e wo me fi ni ono odi kan ka che mi se mi fa akora ne din enye krata no na me kura mi nim te be ba se enti edi be na wo krata no so edi be na wo edan ne krata no so asase ne krata no aya feel what talifu Udina wode eyeye wode yeye mi papa di mi na mi de enti be ma no na chese ni sika ka pleba kura anim ta kwasha wo bi sai de o ti am fiti ase na sana mi ka kira wo no e ko do anim de se ono be tini aka ni de e wo mu de ono na ebe ni ti na e ka se ombra on fa na buti afọ no ombra na me pa cha wutie de America no ebusuafo sa ebusuafo we fa na busuamla no ba bia mokoka asem na dru sa ahasem no ne ya wakwan ya kan ya asem ntin de ayi obi fie ye na se obi fie eti ya hwe ne ya kan asem no de mi bisa wo no
wo wada agya betimi ne ye di nkoma wada roma na wayi ano de ama ye na yetimi akoye nim why na me bisa se mo ya wafo na mokoto ye anasa mokoto asase no wo to ne se wo de a anasa mo wo ye wo ne yi wukunu na ekoto asase no me to ne se me die efise owo mba menu na me so me wo me ma ba ko ansa na mbe ware no nti me to ne se me die ma nto ne se me ne die okay etini sika ko dan ni mu pen ene dia me ntimi nka ono na obetimi aka because me hu so odi ne bibia ba hoda gina so be ma ya otwum usika eko wase asase no kura no ono ne ko hu ye mpacho mu ayi ni sen question bi wo ho afilwa utie me afilwa mpacho wa ahoma ne so utie me te asase no usu no ye ka kiro se asase bi wo ansa wo koto nyina adansi for ho that day na ebi me call e na me ka kiro ana bita de ti ana pa yanko na yanko ta mpacho ai obi obesusu asase na oje sen unim ne bo obi odo asase no so unim ne bo obi otu foundation unim ne bo enso na mitu no ho no unim ne bo even blocks kura mitwa ne 100 cedin 100 no uchi wo mu ko pack on beji 100 na mika je se engine sa enti bisa na sam bisa no onyi ano unka se sa ade ni nyina meka cho ni nyina man sendu ska taba wo mu pack blocks ni nyina man sendu ska entu so na mitu ye no ka prewum agi se nua na uyi hu sika meko paye na chief no fa bi ma yentie na ansa me yentie afiliwa mpacho bisa wasem ya no na wo kan asem bi yentie mpacho ne bisa me say to be more than a block na to be for to be the party na ne de na woni msa woni be matina sa wo ya japade a woni ne de ade bisa me say Mr. asasi no tu ena me ka so onkwhwe no mfa asasi no maame afili wa me se woni mu say woni be matia na se be ma na wote se be ma ne ya japade wa wade mu a wo ka ho bi sanso na oba so ya japade enso a be ma ne ka ho bi na me bi san se me ba cho tobo yam ko sai klasa yam ko sai no ka tira mi o te no hu bam faso a e be ka ha enti onye ta de no nim se ni mom na me hu be bam faso o ka so me ankwa to nye dai niko ya wa aha court awade ne de se wa anya court aye no nkire se fie de no sa woni ne ye japade a won ka ho na ma mi faso o yo ba o aha no ye ejima se no ye ejima no be ma ye ejima no ba ye na ejima na se obi ba ku de ne de akọ ya de na se ba ku ne de ne de akọ no nsa na ba ku na de ne de na de ama ne se ya warranty afa na wo yi nsemba afiliwa ba cho wo temenka afi meba getre no ki getre ni de wo ya be ma o so obo yiri getre enti ano de papa mfa mam too much sa me obe wade me wo so obo mi getre enti wo ma ne getre a eye ni sika wo de abo ne getre wa anye ni yanka abeka afiliwa wo tie me yes akura mpoda afiliwa ba cho wo tie me feel me pese me bisa wo say be ma woni ne tie no so ban boni ben na oyi na di kire wanti no oso wo yase na wo ton krama ne sa waja awade o wade bi odo na sa me ton krama wase wo ka sa waja ne de na oye wo se sa ne ma no kura de sende me esa me ka to te me sa Nkomo e be bon wo bebi amutina me chontro eti adan no se no wo pesa wo ye ne dan eye mumie no mo dia na se wo kwa wo dia ode edan no se no ne chafa wo ma na se oni chafa wo oni hwi wo okay adan ti na woni hwi wo wa se ti awa ka kire o se nkwara no fi na ni ata ho kura o fi kura ta isi ese ni ona nkwara na ka se bi se last week wo fra kwara no se wan cha mi pizza no nta fi ni pizza fa ma no wo pra me bi akwara no number be ma o se na wo na akasa de bi ona akwara no kasa enkwara no mi ensa nyina na ono mo kasa na ta ofre we na ta we no mo ni ho dia ntimi nka se e kasa da fo otu maame wo na wo ye batan na wo ne be ma ne ntam wate enti se bia wo ne nya kente no be ma no ofre wo bisa nkwada na se
ena na wo ma ho kwa mo no mo nkasa na so okwan ni nyina won frɛ mo kura di mata kura wo phone so ka bema nhwe nkwara na se woni ne woni ho kura woti ho kura won hwe mo ena wo ko ya won hwe mo obu ndidi onya hwi wo na se wo agya ne se wo mpete mudi mu ho be nam wiase na se wo agya ne na wuti wo baabi na o san frɛfrɛ wa wo be pa na se bia wo ko na niema mu nye afa na bia niema mo ayekama no wo frɛ wo no abɛhwɛ nkwada na wo mfa sesen nya da se da ya kama na enya kama de ane so na ama ho kwan mo ne nkwada ne nkasa na because mako abrabo na bia masakwa akosi mechi 0 wakwali kan niema bom na bia bibi kakra bo betimi de aboa nkwada no wo frɛfrɛ na se wo mfa wo se ebede na aya nya se madam pato what man kwara no no man kasa o anu o se neta mi bisa wo no mi bisa o se no wo frɛ e na wo makwa ne wo ne nkura ne nkasa na se no wo mfrɛ kura wa anyima no on frɛ bema afi wo me mfrɛ o ma me bra kura mfrɛ o da bia ya wo mfa so ka chem se me frɛ wo phone so de me be court wan ka sa asem no ene wo be twa ntro se me mfrɛ ni pato last year Mother's Day and I will free and manfa this year me frɛ wo fai can no fa ka say I manfa afili wan pa chaw wo baba kuma se da ben menya ne nkrasa ya wo ta ba be fa ne ma koton takura nyono no ma me lo se mentimi mbetena kuma se nkasa asam no onu nti mine na nka asam no wa TV su da kuru da enye TV su asem na meka ye wo office ansem ai ba ha se no mo no mine na aja mi se aja mine na ni atlantic woni na aja dia ne ajapade na wom no wo se ne chefa wom enkwada no so wo se wonya access to them eno na ye ka chonti nkwada no kwa na wonyi mo ma na wo mu na nti nkwada no ntu a wo dia mi bisaw aha no ta se nine that kana all can say am pata mi sika wo ma that 4 to 5 years no nkwada no mo di o mo tu no mbi bia no ebetimi atueta aka no enti na ye se brane entina se ka wabo bia no chekema no na ya hwe no atua oba wado ba ase no man che se wo se de ai mi se ma jana no ye sa de no se mi gina o because nkwada no mo di do mo no mtio but ni hwe nkwada no wi a na se ya ka piasa because nipa na enti nkwada no obeda no wa hwe wo mu onfa kwan be so no obehwe wo mu nipa to mi to meta kwa na fa to ama na atua nkwada no mu ka na mi to ma je ayam bibia Dabi de wo kan me say wonu ye bema na hwe nkwada no de na sasem na ba ha enti bema de wo wakate no mate maye nye wonye na adwen so be me se champon pacho fa ye kone hwe na enko computer so adwede mra me da se na ye de aso etie no ne de ani fem ne de ani so fm minua ababa ya wakasa ya woyesim afiliwa salifu wale kro no ma no wo de wale kro no mu wow ofri kro kitwam na zo kan krase se no amama bebre a wo mu fama wo mu etimi kasa memma oba enye adwuma we ya me yahun se ebinum de bim na papa yi tu kwan batakọ wale no ababa yi papa hu no ohun ne mode mo nti na ode ne ba no ema no wan fa nche no ogina ye ne ho ade wo ye ne ho ade so ohun se wo sua adwuma wonya na bro enti no wototo ho ne ema ne ye etire anso wa wosemebo odwetire se na be ya me no mie no betimi abobra ena wo bo odwetire no e de ma obai no obai de ko ekwan so ena wode ye adwuma yi ena busua wo mu wo o ma be wo ennan sebe ba ko anye yi na so swampa se be me ye ya wotu we ni foto ya eda so ni wotu ya so ye bi so ye nim won sa kura esi wonyini kura be ma ya ne ho juo sei enfi aduonu ba ko one obeta ono mo onfa no nka obia da what a miracle. Remember saying it me God a faithful man. A faithful man. Now some pass a man who ya no munya de be ya no mompe. Ya bu
ya sumo boye ni no aya ye ni aya chew wo nai no ye bubu no na ya punching bag sana e mape wo be ye hu se be ma we se je se wa dwana je se we ja no ama no anything we no pe na me pese be ka asem chene ne me ye esemuni akoda me ka asem chiro ene se ma chese mu mfie bebre kra so anyina de ko ba bia timi nim asemofo esuban abusia timi bia no eka kire eba ese wonna waye ne sa na waye dua na waye wonye ska nti wo muye wo be me ko abusia no ko peja abusia no true oba no nti ka ye ni monyam se esemofo de ba ko ya wo mu kire ene se oba be adwa me so woni betra wonton enti ni papa no kwa no on so obeka ne be yasem fi se ne wo ye ne ebro so wa ma ne papa fere wa papa we anim fi se no so ye no anya ho now ye mai tem bia ne se be ma ebu ya kwasea na se wo gya ye ne a ye se epejapade a feel wa ma men kama wonti ase se ejapade no se ne papa yi kana sem se ne wo ka wasem no sebe ebo abira anu kura bi ni baabi ana se wo waja se wo sika no ni sika o wono watena wo ware no woni sika nka menyi ni sika be fit tamale aba wale cause tamale e wono mo so e che wale mini wale pa tamale de se kro kese tamale yi ya ufri oba ya enya ne se so wale de se enya ne se so ni tamale sanka be bibi ni ne se man ka be fit tamale aba betane che wale enso krampo so otutu ne adwuma waye no wasase no so bia no so to a untimi nyia no wotwa friend wala ya wotu ani ade nyina enna wo person che se wo boda so enso hot me se be kama ne ti ase se ne ye ya ma ne mema no wo mu je ne ye preja pade no wo be yin so ene be me wo be che ne ta wo mu ncha ye be ton next can no mind den wo ma che 50-50 anya sa so wo ba no ye be value eda no na wo ba no edi sika no friends wono ni share na odi ama no because wo mo ne niam awe wo sem be me no nyamfo we akọ wo kwa ni suitcase and now the bottle and I didn't hear gum. It shows, sir, a man who be very ungrateful. Okay. I found a team at Wabba Jina Coco so, wow, and then what's the way you're bad. Now, Mamma Money answer. The man may be called worry, maybe I can say, I'm a win yet. Mimo would get to or show what that is say now, obey. Okay. And I feel why. Minimo sikanibia ya watrasi one yire ya hantasa enso we na nsi no hwi ewrade fra ne kra megapade ri nyina ayo be me ye ho wonya manko na ye ho ye ka be ma ye ho be me ye wadi no kurai wo ye ho afiri wa abaka titwe bibi ye abusia trase wan pra mo man kansam no en na wo di emra ben se wan kwanko ye wadi enso what efiade yo ye nya ufiade yo ye ko ye wedding okay enu mom ni di mo anti afili wa fa tu ko achi wa so achi se japade no nya nkwa wodia ene ma no so ye momienu mo ma ma no so ye monyimi he will get access to them anya nkwa wo ma esem kwa de ye wa nkwa ne ye be ma ye ne ho ade ye ho ade nya court ne eyi asem bi ani nya wodia pe wedding no wa nya anu ntino wono ne ma ne sankoda no ene hwe bibi yere wa hwere wo nkwa ene ma se ba ya nya dimusuo ena eba wo mpe musuo abro ho ase na bema no ne fata no fama no me da ase me so me da ase me maami ahofe me sodro ne yete ne nka no yenko computer surgery de mrata ye ba enkwawura wa hase nom nana otafri janso etecha omonsem no ye betie 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrem hano ebi ni baabi a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert.
Bishop 75 Enterprise, Mpemprade, Komade, Empetia, Abakonkawa, Nina, Yedisisi, Yawon, Espejem, Emianimunyam dead. Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches. And your space, I would run in Bishop Jewels. Yenim fritity, where this from my dear Jadada. I one on what did know at song and so my dear. Say wedding rings, engagement rings, dear Pia. You want a set, and you want a bako. Bishop 75 Jewels. What's the word Jawari? Who is sooner? Who is Kojimo? A dear Pia, and Mao Barney Pem, one Sicilia Muti. The other best show us, the other bet to home, the other bet to one sat, the other bet to 9. A jewelries, dear, a Abish Kumase, Yom Room, plot 17. A this year market at Chihuahua, Abbey Plaza, a Dankesini, a my phone anymore, a Juara Copem Memenda, and a Panonsia, Copem Renuncia, Abish will be more open to do more to any Bako. Say a jewelries, dear, a Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598585219 and 0554304135. Bishop 75 Jewel. Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop Yewonyame. Why you getting asking? Hey, middle. Now then, I want to why stay for Sano. Hey, on no quano, Jama bread. Akos, send your men, send him in them with Shemeno, a moye to treaty. Means me pon sorry. Who name one? And me feed John by and me catch you say, Mato 3P garlic mixture, ain't Numbian San Wakoda, me who yana sawada, Sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture, and Mamuja edu mofusaneno, she natural garlic papabi, any idea. Aha, now no, Madame Fukofimpo catch me say, he work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend of 3P garlic mixture. Now, man for 2 or more 2 guson, and Nasen get to 3P garlic mixture. Who could to Jenny Wapasu sorry, who complaining no. So one 3P ya, a big Johnny say, a droy, and your mapping for, and my woman of 4, and Nasan Kwadawan feed to me no. FDA, AG, a Jedian Kratsui, Atsum. 3P garlic mixture. When you do a memo from a city car shops, any herbal shops, Fred P. Wack, 024-89-288-24 and 020-100-0021. Destiny. Tell me for come master saying and a mirage meddy. Missy, everyone say, and different story. I made this. What made Jimmy coming from a crowd of baby? Hey, that's a crowd, you now, Urawe. Miraculous, let's go with the Jammy Salmon from a dinosaur. Come from the other from Mofa. Now, to Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm going to offer the platinum bond Japanese aluzinga. And the Bama Muha, yet the board dines who are Fanan baby. Would I see a board dine Bisuaha? Right, Joy Cam for the Morgana. Monsieur Morgana, who must not question Joy Cam Roofing Company Limited in Chelsea said the good dines were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Chelsea type Southlock, IBR, IDT, and Aerotals. Now, we say a metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I want memoir for Nebia and Crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame baby wasoro enti manin sanka. So what about what your papa Diana? This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me to my dear one pen. Give us P capsules. Over to us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no national bottom. Where you from? No. If you can give us cold capsules. Say yes, see ya red the walls. Cold the do nip them when in our posa a mamma and Tima Winja will name you. Give us cold capsules. So go you free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules.
And men what if you do what you do cronkwan ever. Give us core capsules. A painful a batter one more menu for an inquada when if you do me no come. Prakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hian pa enye prakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ye prakasa powder prakasa powder siesi nipadua na baako ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 Prakasa powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu mu agi atum Adi oish Honey and never surprise on Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini kokoa epe agi wakade eno hu dwaka sepa na ne Nikodi brew. Yama mani mema. Kuku ni sisi yari droke sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na Edusa ya wasese ni brabo biye. Sweetie, maybe come on mami adwamo. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kone kwa Judy. What yeah, that is a ring. Oh, be it, Minumbi. I just happened for one woman for down for any the onion fear do me. FDA, Aji, a Jadian Kratui Atum. Yeah, could me. Ebusia, Yadamu say, Amamomo, and the trend, Sompa television, Sunny. Sompa 93.1 FM. Eya Sompa Nkomo dwumedie na enefia day abrewati amatena dwomo ayede ema mo no. Bema chum aba betnase. Ose na ire fili wa na retwe nkomo ne ho ada age kora. Wakati yese edwe. Hai. Papa. Oyima. Wokwa ho no. Asase no nko na wone ne toye. Pacho dabi ne din kan no midi kan tobi. Eno kra titiska no 300,000. You know, plot on the saying? Nay, 2. Okay. It's your way. At night, but now no me more because here no matter so be a sit down was me. Yes, sit down was our plot on the show. Mona, Madam from the kind. Meaning, say, you're a filly one who say, will be now coffee. I mean to mention. Now, okay, and entry and punching and you know, one could talk, uncle Pebby and you, baby. Now, me when you crack obey 50 Mammy will Tom morning in idea. And Yama 50. Can I know Tony in a then or Tony in us, nearby, and it's a lassie be. No, yes, a hairdressers or Moko South Africa. Many to mammy will cram mamma. Oh, it's your coaching one, no dear who you ma. Almost far region be any permune, while your own quani nipa I am fananco. I am fananco, you know, ye pass me say. And can make good dance am afro. Nam is in Yanko Pone to your canoe. It's the sister Panino, one made the man papa and Tine papa de command sister Panin. Emma me fa, Ubio one panier. Nico drew a more 45 something, no name 1 Some no sonama Tonina, no some rebel 5 million. I am a quack. You will be son or catch them on coho. Ain't in Quadano sonomin chawa no. What yes, she be my one of my brabon daching. Right now, in it, no crepa, Penny said that me too need Samre 2002. Me discard caniska 200,000. Now me the Korea education fund man. Second one 2002. Into one in no war. Let's can war. Me were one son, yes, commission man. No, second one, so this is 300,000. Banning and an autumn. Nina or made the man and order to or me a drama catching a Fabicoca and Colana, you know. Nina Suchina, me and sending education found the my obiadia.
Okay. Ma you obi ade. But ya no ho nkrata anso nyina wo ne ho. Ni nyina wo na bi wo me ho. Ba me nkrata me di ko me ka bibia se da feze kura me ni share kura me bo date. Ofasa peoples ni nyina hye no. Wanya mfinhia semani nsan. Empacho second June ye twa me na me 57 years. Okay. Ena asili wo so ono so no afili wa. Afili wa me fa no be 47. Nto wa de na o chen mfie se. O na me chen bebre, na me chen. Ti no ya akwada akakra. No ya akwara. Me kura ni papa ne de ni chen kura me ka se usa. Ba na me akire ni me te so awu baba ko. Obi o ja asiri wa. Me ka so. Ti akire ya sa me te se akwara wa bakura wo. Sa boy no me ni me hwe no sa kopim so nyi. De na enkofo bi resa bibi emma me message so ha se mo nimu no ya se walwale fa na woton oye na adwuma no walwale wo ko opposite education ho ya nya message so ha se no arosi rom warwaro obi anim wo yesi wo mu hwe udie warwaro yesi wonyo fa boga nya soan o mu hwe mesi warwaro bi ba bi se emre bi wo hu wo chia won sem so wa ya ade so wa otimi awade no enu na da ho no enye onye be manko oba kra timi hia me chia se minya wanka enye ni enya do mani aboa se bie so se bie ko ena wo se wono na aboa ukomfo nyina kra ntimi ne wantena enkwara fa ya kwai akwaya papa ma bone ne de atua ne kai sanu enko abratia medase na no kwasem ni se awale bone de mema bebre abrabo amambra mema bebre abrabo aye basa tiefo ne mebe ya adwene wo be hia mema ni bebre wonyini batno abo akokora mo na mo no onyini na sebe ya de bone bi abeto no mpofuru mu because of our dear sebe fun bi a wote ase enti me papa kan say na me bra kan say misesi aso hu no no swa but adwena na da ni tirimu no na chen sebe mpredu asa aberewa bi adwene ana da ni tirimu na ese so ye kura onya de operi enti awade wode ye den onfa awade anya hwe ba ye da Nyankopon ase e de ma ye papa yi say wo nkwa a wo ahoden a woda so te ase cause nsem a wo kan ni niam a wa famu nyina woda so wo nkwa na kyese nyame wodo no sabe dia na beba sa wo no yerete na wo tu kwan na wode awaregya ya be mane wo fon so wutira nye kuro betimi afa watirim me na wote kama bibi ensi na mefro na ase megya wo me no ni wodo asembia eno ne pa ho a be ma wo mponchi o se nwan makomako 50 ato asase ato niema bebre wo na dwapade na yade ne niema begu botomu di amane ne se me ni wagya awade enti wo niema ni emu oyayi enam sa niema ne so mane emema pi abrabo aye basa because of emabi on say da bia na ma na de mema bahwe enne be ma na de wo ba bia ba no na emom de oba we yaye no o che mema 1000 dia o de aye ba aye se be ma be ifuo eya rehosem na emu oya nenia ba no na nye wodo bi na no de do papa yi ye hwese de ba bia niema ba besie na wono papa yi na emom ewiase de wugu obia no wutwa de wugu obia wutwa oni papa yi ani ni ye no wo ka asem bi ye musa ne se asase na ye ne dia ne chefa ewo mu ne sei ye nka bibi mfa nkire wo sister am se hwan afere wa meboa wutwu mu tan ya dwapade ne papa yi chefa wo mu na emom ne me se me bra yi se me nka se won fa osika ma o tabi we nye sika sem o dwapade ho asem ne ye ka ontimi me ka se dwapade no wo nka ho ana wafa dabi woni ne wo mamiensa wo se wo ye ka se insurance bi education fund nyina e de man na se papa wo bo ne ho moden na emom ye nua ba yi na adwenboni wo ni tirimu e kwan bi so cause we na adwene se papa no wo mpe no wo kotena ne fie ye den wo ma ne ye ho ade ye den wo mpe no wo na wo makomako miensa enan po na ba kwa ye den afri mu wo mpe no asase a okwaje ya wono mienu nyina akọ so no wakotu nsuo nyina wo so eye den na betin aka se nyene dia ana woni chefa wo na emom ne ye ka ne se sabe mpredu asa no ntina ye bra wo de asem ya den abeda yen aberwatia minim se ye wie be ko fitiam ye be frɛ ye niaba no se obebu ye papa yi kwase ade eno de ye makwan sabe abusuane na ntimi antena se anya nhyehyeye amanti ase anya adwuma de ha de ntiase ebe adwuma kwaso emra ewo mayi mu sabe mpanimfo na tena ase ne papa wo ho waje ni trinsa ansa na one ne ye de kwatena ko papa ekra ke so hu no nim se wo sha eso nya dan a wone na tena mfie miensa sa kwase abuo ne de sebe mpredu asa ye ntena ho ma sister yi mfa mu e kan se ye bere ko se nya kura na enabia tere kuta wo no bere yi na nam so ama na wa ye dey wanya nti ye ntena ho ma wisisi no
abrewatia medase nana mensa mamitia ene ememe mobo manso emobo da mi nya wotre ememe mobo papa eno na make asembi sese be ma wa mo bra yi a nkokora bom no be mobo eno de ampa ma me no ateki advantage bi se efie no ba bi e wono papa we intimate mfiri ho esi ni territory esi na sase so papa yi di menken bottom makora na otimi mefa mfiri ho ana ogina saa ekwan ne so esisi papa yi ansa na ode ne ma ne papa no wafa mpana dada walwale fo amutie afil wo so hwan no moma ne ntiase ese penti asase na ho kwa papa yi wo ye ni se obenya obi amana tunufo obenya obi amana tunufo afutuo no wa na amfa asem papa ama eti afil wa onyina yie na papa na japade bi ewuo mu no onfa mana na ne nsanka papa yi de honhon saa no awu a mami wa hwa ne ho ntode da papa yi wo hwɛ sɛ de ne mranti brim picture te ɛne ne ya onse sign ɛyɛ yaw enti na ama oforo ɔsɛtɔ da bi kura ya ne son kɔ fa aduro no onum no onwu de wade ababa wa na koduro a wayi na se na bra bo nyina ɛkɔyɛ ababa yi ɛne ne ma obekom kra na papa yi so obebusa na mamia ɔkɔ bi kura na ɔma ne fie obi a wo operator mu a kura doma be miensa ona akonya atia donko ya no ma ne fie na we de ma mimisa no ma ne oma ne fie David nko ba yen nko da boys de what mase enti ma me no wanyina yie na papa yi chefe won bia no onye ntum emre bia e wo se yeta papa yachi na japade ne de wum ne nsaka so da boys fie wa aibusua fie enye fe be ma panyi papa yi kra nko twa on pa nzo ntimi nwale biem David wanya yire ya sabrei wo ha kra no nso nya wade obeware so ahu enti afile wan ma papa ni nsanka ne de na entiase ne kroye no emra wone enkoda ne ntem wan hwe ya no ode ne ntanse kwa akosai eye enkoda no enti efie na ne no onya nka bi hwe meka kakra na amfani siro enti owai kote ba akopɛ kwadu ose na so be kruku pa utwa bi ko keni de ensana go twa bi there waka no so no na na fa wan etima mitia ye make nyina nsa feel wa wo wale mu amutie nyina walwali station ba bia wo tone ana wo ye tire no education no opposite e ho na feel wa wo sesi ai mu tie no mun kan ne se hwihwima de kosoro wan hwe ya obi betu papa yifo na so obi tu na futu ye ne ya betu no fo mami ta he unum se enipa na bo twene mabo som sade sa pepe me metiwe no ade a mepese me ye no wiase no me nuru ho ti me mpese obi be na yuso obesisi me tu sisi me nua na ye me ya papa yi enne me wura ho ama no papa ni nkokora bom kra na me sun eze ba bia nkra yakodie yi ba bia nkra yakodie mami tia se papa yi da hono mu a hwan na ebeso ne mu okoye no dam na nte da mu yi hwan na ebeso ne mu se kohwe no wafase fobi anazo okosi pie ba ku bi si hono ma enko ba fie nge no ofanie enne papa yi na nam tv so epre na japade yi enti mema nyina nhye ne nso mema mobo se yam kambia ma papa ya ahwa papa obedi maame ne bone wan ho obedi maame ne bone se osi wo muade a enye borgajum krama zo muade enya borgajum papa mi ne ye sori enkonya so ametu nufo mi metu nufo me mpese papa di arohu obewu wabra ne chefa wa ajapade ma metia edi ayi aja kwakuma tu yam wa ba fie me na me ka kire wo kwa bia mefa so ametu ufu bia metu ufo ama ajapade no waje ode etakrabo bia ni ho a owu a ne ntakra no ebeka soro obeba fom kuntu owe ne hwan ya ne nchia ena ya na eba no nti no nyame ya wadom na wotu bata onsem babia eya ahwefie twawani bunkopo ne befie beye bibi esi ho na yen kan kire ababawa your friend is any day afiliwa ya wo education office opposite wo walwale se enframa wo no ede huhu padia ne nsaka na ya na ekira sem no ebe yi obrekuo wanhwa wo de kenten anase sonye ebe konsuo ye ka kire no ma wo fiti prekope empo ne se wo paade anya na sa wa mpe ne kwa paso a obesa abo wo kwhwe no bebutu nkosu anya wo dia so obebu namu afa kire no obeyi okwase abenyansafo yebu ne be yenka na sa papa
me to fu jai fie ne ma no ware sa watemase enkwada no oso be ma o ma hwe o mo be obema kwan no ahwe wo ma mo ma kwan sa wo ma kwan a ma wo mfa nkola no wate na sire mu mla no e kire sa wo ye oba ho ade ankwada no ye oda so wo so obegi a ma wo ma ne mfa wo mu twa kire na nyame empeja wate ma de si ma case number de wo betimi akonya me ya adom a ye be kasa wate ya da asesa waje penie ya bo ani kire wa wote ani bopa ma ne mfa wate me pa cho yenko ye case number 2 ma baba one metna sesia na ya ma ebre ne kopa we no so na hu hia etimofa enche yen na yenhwe ma ne ma entimi enko yie eya no makata nanim ede ama me moda roma ababa waso no wunyi wani papa ba ye wa baba nya yira message say ba me phone so no eya sem gitu ba cha kwa ba eya kasa kese no obi ehu anim wai obi a ehu anim nti bomodin na e kasa kese e ma me ba cha what is saying ba cha nyame adomaye o kasa nyina ni ana bibi aboko de yankopon adomboko yo udin ne baby a wo fire e pese e tifiri wanum ana baby afem pese obeka pese obebo odin a cha frame ma adwo ametitafo yo ma adwo atafo ayo na awia wo se de be na e hawo ya chese Sompa Nkomo fo wadwane abeto ya so mo abia niema ya age wo nsam yi acha awia de boko nso nya boko acha me ni ablante bi netnae aye friend ko abresu bontin ya wona netina wa he fan fie afibe mu edisen acha me ni netan e ko 11 years okay me acha me hu no wo Miraculous se me ni na net ye nyankopon ya adom e na akontu bai ti wo ko na me ne nyambosumi mienu omde kwato ya busuafo anim jaisa wonya wo ho ade na empena twen mu okay o ga se me wo a ombe me ho ade nti wo ko ya me ni di nkoma won so frame me ya me ti anse mi kunu abaga na ebe wale ukunu me ba cha onya me ho ade de be ma me ni ti oh boy ba cha okay ba cha dem ti ya ne se wo be wale na sa na di sen okoye na di sen na wote sa asem no ba cha na edi 4 years ena kwa ben so na ofa ya wote ye ba cha se boy na mo bi so ne ma me hu no obi na de me ma no ti boy ni ne be ka chem se ada na ne cases ni nyina se nkofo na me ma se de obi na de o ma no se ene ne ntena ena mo bi so na hu no me pa cha okay ba cha ndi boy ne be ka chem se mati se mi kuna ba na se mente eno se ni o de won ti ayedi ni ehwe se obebe fia bepewa mi hwe na ni ma wa me pe mi dem ti ya nse wo be wale ti me ko ma me no wa pa ko busa anse die na ma ye ne ba na to so onware mi bie ma wo be wale gina ho ma me awade hu hia nti sa wo ne be ma biti na se ne ma nkoyi a me so Liberty Conference June edition no eduru ho me da wo china ne na wo twe pepepe e wo Jubilee ayi ya friend say Jubilee Park ho na eba so nte no bomodin a prepa asambe ho na ho ene ye ne nti bomodin na fo ni kire ho be ma wo bu kwase oba ya of the party team no ni nyina to betwa se wa wade kura de nkoyi a Mr. Bra omahene ya wadubu achi your man in the morning nyakopon wo sra na doso na ebuso e de man ne man century ne daddy e wo nipa abrabomo enu ti bomodin at 29 June anopa no nsia kan ni ahase ya brantem na we ye kwaji yokunu ye kwaji ye yire ya de anya yi no so no ye kwa akosiesie na miemie mu na omahene se yen kan chew se adwomtofo kuku da no wato nsa frɛ wonom ya wonom eba behu nwum yankase mama Esther eba deke same ba minister Kwame Jedu wo nyina eba behu dwuma ma nwosra na sane amanyame aya ne maho adwuma ye befa ye kunu ye befa ye yire ede akonti no channel soma yen ochina na wotwe ena eba so osebra na ebeye enhra Bishop 75 Enterprise empemprade na egudie papa ya ne border form ne fie ene ho mesra wo pe egudie eye gold diamond anasa silver ena wo pe de de be wade wo pe so koto bedin anasa wo de che wo dofo mesra abrochire kra na wo de freyen na yenje oso anasa betimi asoma obetimi akọ Abis Plaza plot number 17 Emrom Kumasi Adehye market oben ho na wakọ na wono na akotwetwe nkomo 0598 585219
yenya nsuo papa nom eye kangen alkaline water ena ye kan for the ama wo na cha kwan no water for abawa road junction ho ena new road nso no won sabeka no braba UGC ho nso wo ho wo se alkaline water no eboa emani pedua ne di efusane moja di efusane wo mu eboa ni pedua no wa kese amro so no ebete so eye nso ye dro 0241 449191 Ghana grocery water te Ghana mepunu e wonsane dwumemu na eye kuayo ho adwuma so no wasa e de wo fam no anya nan agina so wabrabom na wo bi entimi emu kwasea bomoden a na efra ben ne mpanyimfo twetwe nkomo 0308 245-775 Spanish 3P combined no and a year can for the ama wo de can Spanish jingo capsules wono mo eboa ema wadwene ye adwumantem eboa ema mpanyimfo no ya chese wanyini panso no wono num zano ibia wo ye tese ebi afi na wasi so moja bedi afrusa ne yebem wo huade so kama Spanish garlic mixture and capsules no so no cholesterol de garlic ye mani pedua no say draw we say e ye adwuma ekro na e de amount eno ti bomoden na ema wonsa ka bi e wo pharmacy shop ene herbal shop ahodo nyina mu na wodo ani ekyeremu e wo have me Mr. Freddy Benz na ne herbal colonel PFA ene de keka ho na wonsa be ka bi 0266 114111 na boso me so ba ya no wasiesie homa moja no enso ne so ne fa we yesa ne yanim guase eya no wadi ho nsusu ni wase ho no ne nyina ne say ya sanitary pass no e na wokɔgye bi e de fi Leicester Ghana Limited nchen kope bi tu ne tonfaso e wo mu a betimi abo odwadie pa 0501 390337 yes omo emma no ya frɛ wonom mami adua ya se power specialist eba hospital we bia no ewo eyefe ya se Jasper filling station ho na bra na kompo na abo minimu ache no bra betu ase na kakra bi wode abibidro na enane no e de efre fa se kankan fibroid nso enane sanso na wase prostrate no be ma wode no ayekese anase how aba ho abra na wonsiesie enfama hepatitis Saudi and ABC anadi anaseyi no betu ase yade bia fakoho 0244 544422 na yebo ya danso enso tobremu na yedrei meso wo dan nasi wacha wahwe enso gu so chai bebubu eno ti Joy Chem Roofing Company Limited for chain na enchense papa standard sheet erotas accessories ahodo ni nyina no ebi wo ho chense bi awopa bia no obenya bi e de amount na estimate enso na bi adwumako nsafo mosimo dan pese obehwa na wankasa ofia obeye estimate ni de amount free of charge na watimi aboa amadan bonso no akoye ede ama kumasi ase na kira kwan e wo sokoban ampame wone police station no na edi enhwani mu 0551 009000 Boris B chicken efia kokko papa party bia wo pe wa kokko ho no wonsa ebeka bi na wasinka mofo Nyakopo ya adom adadwo adan ne benada so nyina ekɔ no adaje ni posomu nkɔpɛ bi nto na mofanya aduane no ncheche se be ya adoye ne bebu so efi se ukoya anakoto bia enye halam kramoni na ekum no furniture mo Bantima High Street Presby asafo ne ehwe ne mu ho asawasi Jom Santasi roundabout afepoku trading SG mo ho na Shell Body Junction won so no wonsa beka bia to 0544 444453 Edusa heba mixture and capsules no aba mami edusa wase bra koko e hawo anasa osisi yade no ebetimi aboa obema wugina so enche no wate ato ene ho atwetwe no nyina no edusa heba mixture ene edusa capsules no ene beboa wedusa natural spice drink no wode aba prekese yankasa kekedro ye de wo pepre ene ye garlic akeka bom no nya bia na wanom ne moje de afusane ewomo ewo nipadua no mu ye edusa mala mesino anasa mala bono so no madedia etu ase edusa heba ointment edro ye etu yaw ase eno no so abemazi macro go filling station ne mu ho a na wonsa beka no bomode ne friend no 050011
me pacho 0115 0500110115 yentu asia na yenko mami enche na yenko tie ne nsem no to aso ewo obo Herbal and Medical Research Center adwoto edumanu last stop was of mami ya woto dokno ne hwe ni mo pe wose moja ene entinimu yade de wo ye number 1 tatahwe wodru wa ne se wo ho eto wo yade bia ye bodin fi wutiri so ekope wo borra no fo ni chiremo ewa adwoto edumanu na obo Herbal and Medical Research Center into ase enfamao pre-care prekese powder wode aba nyabi enonom na mu akoma ho ban enfamao anemia yade nso etu ase sanso enna odin betes eya no nyabi ano betimi aboba ene bema ewo yenyina so mu wamade ane free doctor 0257 472506 opese utukwa kwa broche ekosua de okodidwa anase de okoye bia no express group ho ene wasa woko express group wonom ewokumase asafo labor runabout ho bomade na wakwantu ho nsem nyina no fakwadan wonom wom branches no edoso papa yenkran ene miamia hodo nyina wato ho ahyeta 0249 000448 Genjime Dental Clinic was se ho nsem opesa wo se epaye fita wo si green yellow misraw eya na ense emfata wo siri nipa mu krampo anampa pampan de ense emfata enhye nkuna ne eba sa na eha adwen misraw siri kekan ejrede da wo simu dodo opesa wo fele anasa wo de ne bobo ho opesa yetetentem de ma wo de opesa ye efa wo se ho ene wanum nyina misraw eya afo ne ekyiremu ewo Kumasi Abreport Junction total filling station achi wo pe ne mia no edoso wo de efre wonu mabei na wonje osuno ncho ba bi eben wo 0559139582 na 3P Garlic P Work Natural Health Limited in chain in the free buy ye asthma why kesi abro so stroke nyadewa honam nyina yo titiriti de be na ha wo mesro 3P Garlic ene betimi aboa wo akwanua saso fo ni chemu ba bi etu no to no kwaje wo de 0248928824 ye the prophetess nyameche etu apo ewo eye edwadie mu nsemu mu ne akoye maame ne nchen akwada ye ne nyankopon nam ne so ya wanwade ono ne da TV ne so no emsia nyankopon abasa na emu ayedu ede amane nti wane abofo ena enambo madia na wo hawa hodo ya wuhia ewo honhom fam nyina no fakwadan no enkobosom nchen bosum anim wa bia wode beboa wo bra nyankopon enam prophetess yameche so ebejew ede afi nkonua mu bomadia 0535 897699 0535897699 na onche wo so wo ha nyina no anopmasi bre ene ho maame ena wate say waba ena wo se monhwe so bebe fie na waba abechia wo mpo a ena ye den acho de mete ya ne se wo wale enti man kan hwe me ko maame no wapa ho o ka je say de no maye mo ba no so wale mi di ose wale na no won wale wan si du kra wa membi be ma na wo fo ne ka se ware no wale wa na se be ma ne kan be ma na se won wale mi bi be ma no kan ye wo hen oba wanim ana wade to na wo fo anim me kra wa ma me hu nanim ti enya ye ko hia o ma me mu fi one ho amu nyina ba cha me ne me bra mo ne ko ye ene ko hia na wo fo mum me ba cha be ma ne de wa ama me ba cha no o me kro nso ama me hu no no se won wale mi bi mu one see the chroma membi na betna me baby 10 years ni akra no onim ni da school a woko onim kwan akra ne fa school ze say me so baby amete enso no me time aso aye tumi ama fiera na mamboso me miensa say matran boso me yenu na otwe ti me sra mu tina me beda am se won kan bi mam no me pe baby ma akra ne ntina na afi nso me hwa akra ne school na afi de mabre enti wan ka hwe no adenti na wan ka hwe sabre no o papa ka chem se wo che ma bontene wanya me ho ade ne papa ye friend is saying na be ma no kra nso de saying acha de kwabra subonten hefa na no omotia no mo free hen acha mo free bonwure but macro na no omotie macro hefa acha baby anam ne tin de me ne ha dan ho no ne papa mo na meka ne papa mo mote eko gidi for side ho no your friend ne papa no so saying
opanyini fodwo mpacha na ne papa ne se ofa wa bonten se ofa wa bonten so ampa nti wote ase sa na jitum boko enti wabaye no akwada no wa ma mehwehwe na chira kwan no nti o ma ne nua no ma na ne papa sika se bi a o mo fa ma ne kola mpacha de bi onim ne da onim din kra ne ko school tinanse mi ana me ho kire me ti no yare da hospital and am this soon ko onua mo se me send dey do momo ame na akra ne yare da hospital ye yinu skapra me di ko yinu mi ni bi ti me ko na mko ka kire onua na onua so ono kra na ho kire nti obe frɛ kwabra no aka kire o frɛ o ka kire se ono kra woni bi ti sister ka kire me se me nko bo so me na wo gira ho no o frɛ no na o so woni bi me ba chan enti me koi ti be bo so me ni a kire na ni sister no se afi no wa frɛ no wanya no ti waka chenti oso obe bremiska 4.8 akranso yeyi no hospital bi ani adenya 3.5 aja obi bo sana mkobo enti meje ni saa ti meje be bo so memiensani onti me kran frame sam se ne ese akran ne yare ne hene fa na ase bia ne ho ti se kran poda ojitum se akwara ne ye ne ba ana okọ ye no di se ansa na hu se onyinsen wa twen bi wonyinsen ne ho pen e ba cho de bi ba cha wo be kono ana ka chem se mimi enyem ne se wo ba na obi awale me am se wo kono mimi ni obi a obehwe mi nti ase ti wo forso mi an me ya kakra wo dem ho no se nyem na me ma me ho kwa na me ne nyem ye ti me nyem ye no nkrofo be bo kokoko se me wo a mba be ye me ho ade ne nkrofo be ya o ma me no wa pa na onua mo papa na wono aja fodwo na ono aka kire wo se obefa wa bonten no obebo okokoko me ba tan oh okay enti so pese ye dai sika binti wo mu ni ho no obebo kokoko na wo hu se akura na ba no obehwe wo ya no amehwe ne na kola maame na ama ho papa na ama ho obi an nkuma afo obi ama ho acho maame ne papa ne ba ho mpre no na mekuma so ba ho ba ko na so machi atom se eyomu nana no na yemu de hye ne akwada no kwabena wo kro be so country be so no wo pacho Korea yo nana mpacho peja mo kakra be ya de wa hase no mo mame enti Korea na yewura kwabena wo sesi akwabena so bonten papa wo defo yi be men na we de wanyem wo so wonyem na wanyem na be ma waja ho na papa mo so akobokokoko Ekuma na abasoi. Hello Ekuma. Yes. Ekuma ma hi. Yeah. Me pacho what you saying? Nyamia be ho ya. Ai me wo hene yire Sompa TV Sompa FM. Ai ababa wa bia ba na yi Lydia na asem bia wo keka sa wonu ya kwabra so bontene na nyem. Enfie du ne wase won fi no. Na o papa mo so onyem ye no bebo okokoko ono ma me bebo okokoko. And I'm saying, I'm way there to change. I'm saying, what's over Mumu Hobby Krama. Now, Sakwadana Yadema, Ofa Soma, Uniane Brainy, Sikaka Crania, see a bisa. I say, where to say, Madame Way, yay, I am no crosser, all an eye, I will. What to say? What shall I? What on while be a back? What a colano? What shall Colano? Me na nsana ba oba ba ka cha me say akwa na yale enti do nua bia na obo ba ka ka onua na wu enti min kan cha kwa bla sa o men ska na na sa kwa ba ben ska che e ma me ne kwa ba na ka sa ye enti na e mama aka le kwa ka se o de kwa ba na ko ante na ho enti e wona me ne kwa ba na ka sa e din sa wo so kwa bla na Ebla me 3 million mama de ya de e ma go bo cha hospital kan na papa na kasa wa kire ya na hello me ba je me dia so say na me se papa fodwo na kasa wa kire ya na papa fodwo ni ya da bi ayo na TV na mo se wo ba so no se onya hwe asem nkyeremu ne ye penti na se na wo ye se ye bro sika wo kwa wakuma no wo se wo hwe nansan ase wo mra ni sika me ba cha wo kasa wo boa me ba se ba da wo men kasa ni akuma kasa
Mini scam you any aquarium hospital. And I mean, I'm a 3 million. I'm a day. A man, no. And the minimum, and I get the Cadam say, oh, Slammy. Minkanta could be say, maybe I'll tell the time was to you, Tuno. And see, one of the scattercrack. Long family just one for hard, I know me at the end to them. And I'm catching a quaban, the Caban, like a band say. And you'll become a diamond holding some phone sound. What say? What can't watch it? That be also catch up with Brana Quablas saying. Look, I'm not saying what can't watch it. Na ayi papa no ada ya record a ayi ekumade abone no wa ye wakodi ba. Madam Uti. Ekuma won kwodi ba eye wunua be ma na akofa ba na ye penchire mu nti no ya record o ye be che wa na say ye be ya odan yo mo se wo TV so. Me che ma cho tie. Tie me tie wa. On ha da here e ma no. And I don't want to say, Waka on Wakano, and see, when Mukasa or Padina or Ye and Hosan. And the Baman Waka said, Nabo change or about bar or Bako had and Yama at time. Matse. I am on the Macasa, Baman of my things is and show about but we don't do about Eddie. Akuma Ben, I'm in a Casa Wadaroma. What is that? Mother, I. And Obaya. Okay, Obaya, me sorry, I'm a friend. I didn't come away. Me, I made them a number before why. You matter. Me that's pa. Mrs. Champon, my just 1 minute to be na yanko. Yeah, we are. Ya ne be man be kasenti. Na ye hu de be ye. Me that's Abrantie ni sister itrase no. Na odo wo wo muntem. Enu ntina wo kan say so one na anyim na wa anwo ama no okọ be befa no ena obeba esi wo mpre na the mistake a ebia na ese bia nka ohwe eme ye no ho ade beta no kwampo no so ko hu anim atam kra no onyini sa ade akwa so ko hu anim ntika boni bia ni a chese wo kobobra aba no aba be wale no awo ye yo wuye mfomso bia ni ho a wo jitum se wo ni ba na ni papa na samu aya wo kae no eno na me hwehwema so kakra e chese mo na mo ko bo kokoko wasa be chire abeka se wo fa no wo abonten sabi eno ensam keka no mo se no na ama abrante na dwene free baba yi eso ye ka nya na kuma ne kasa won ka se ukobu brabone na abrante bai wan da bi won say edrum pempen so bi a mema bi no mo no a ni omo ye ni so mutu kwan no a na omo fese bi a sebi o ya ko pempen so bi enti bi a oba bia ne ta obi a won fata me beti anya nsa ewiase oba be fata won ejira wa so ye bi kran so a no akonya boafo bi a wo so mo kasa na no oba be kasa na no be kasa na wo ba no so de ya wo ba okay brass one thing akwa ne ya wo ba enti ne de esa wo hwe no na anya me fɛ so say o risk be so onua ba so say onfa emma no e bi nso so a no oba no so ote hen so bia na ne kasa won ne be kasa no so ompe ene ne kuma enti bia wo yesa ya na edrum pempen so bi ya na no kran ya na nta na di ema ye hu ne ye be boy homoden se kuma no ne me kan se wa ya ade ese watimi onua be ma na kasa ama wodi kakra aba a wo san akan biemu se wo me ha dan ma akwada no a wo san bi na no aka se enche onua be ma ne beba nye nkumafo nya ne tin sure oba ya dase yo enkwara Kwanra fa ko simane enkwa mate amwati a dase na efa baabi me papa no mo no o ma anya ade sete sa ade a said ye walking nya wo mu no mu kasai eti ye be hwere mi aba ya na te taamo a wawo ama ne be nya mfie dudi taamo na be ma ne be kono na wosu akakra na oni na anyi sen na busua motimi akofia akobọ kokoko yesa mo pesa mo kire se abrante ndi na no ato ne so obe wale no enu ntina mo bukọ bo kokoko so ndi kokoko no te ye dan no okọ ye no nachi no obe ware a obe yi ko ofie ho so okobisa ho asem a ye so ofa no wa bontin ahun tie ho no asese no kura bi wo mu dia na kese wo mu ne ababa wo ye ani ni yie se nanka ni yie mu pa dia akọji ni si ho no
oba no se nkomo si nkonwa na nkomo tena se wonwale no anya by force na nkagya se bia bibi kakra bia na bia tire bi na nkomo de be ma na nkagya ono so dia daadaa ne ho ani o ma no kora mpo na abehwe oba kra wa ye de wa di passion no nti ho fa baabi no ase ho na ne ma he da ankoyi na mesere mi nua yi na kuma na ka asem bi se ofre onua be ma ne se na wono wo pe edan opese ha dan ma no wo ye bibi sei mesere susuma ya wono entra so nko akiri sabi obi kura kwa ware wa nka sabi obi kura nka wonti ase ka bia na nti sade anya wuti wo fefefe bibi e besi bia anya me nanim ene tene ma na ye de e ba asa na emmom ne mesre mi nua ba mesu bonten se sabi o wo ye wo ba akodan fie du de akuma se obera ni 3 million na ode ne ko free hospital ba free hospital so ba fie obedidi ye betua ni school fees sabi on ne ma me nete oni ni panso nete sabi mpredu asa eti mesre se mo da roma breast bontin bra na be abofra no na ma me so ho high no medase enkwara nana ma mitia sima na yenkwa ye ko sisi ma mitia se ko sia da Father's Day ana a good Father's Day nya Father's Day ya asemo ebi ni o akra no kra na chese di a papa no ko hwe na cha kwai so onidi emma ni bi ni akra obabru 10 years na niti sika ba wonim sika maso wonim ena nkura 10 years nso timenyam oya oba na aba ema yo enti nyamie nim ni asubonten ontwa nani no mrafie na metu ma nyina afo mema so ka ho bi ba mitia abrucha wade no se bema no so okotena ho oba befa wa menware oya oba bema so no oba no so okotwen na menware okokoduru ho no mo a oba mu ahunu se wo wonya ne class okokoduru ho no onza okona beba yusua enti okoduru ho na bibi ba no ho an nipadua kosesan no ohunu se wei mfata no akose mu mfie du anka hwe ankere no enya ne kwan mfie nan no obeware oba so wasa beware eyi nahi na beba wono no mentimi nka se mbone ntu ne tirim ohwa okwa asore pa osuro nyame ebi se watena nkunkrumu wampe obi a oba abre busa no wampempere bia etena se wotwe ni kunu na wo ba ya wo se ma ba be ware fofroko etinam di kaka se nipa na botwe ne mabosom sa ti wanhwe wo ne ma bi ya na ye duabo ne di wachi eti be ma no ma mi tia so be frɛ na frɛ no me frɛ no na on kenya nsasem me frɛ no e se ka be na wotwe miensa na yetu na fie ne fie obeba be bia ma no edi enti ena wo se woni akoda no koda ba bi wo de ma me no kura so na akuma ka se so pe bibi na on kasa ya wo de onyi ma me ni nsinchen akoda no on haida ma akoda no na akora nya ba bi mfa ni tinto no mehwe ni school ene school no ye kokoko akoda mfie du de edi enti na o ma ni nko school na beba wa bi kura force maso no ton otonso kra we otonso na ma ye friend na o de bai ma mitia ensem ha enti asubonti won hwe na o mehwe akoda no na ma me nya na so mwie na so bi so pen kra wa na ye fe esubonti ye mpanyinfo din be ma bia obewo a wanhwe obabia na otiti sabo adwanti menye sure say ye resubonti obeye amanitia sabo adwanti enti yesre no menene be kasa minim se bibi wo ho ntina ebia ma ono so no wo twentwene na ase kakra no because bibi ankoka papa enye grade se obey kra no won pe na ne ba ne de menye sure so obeto na twene ena se ne nuaba no kan no ne akwada ne wa asema na obeka senya ne bank won fa sika ma se yemfa nya akwada ne tie bia kasa bi wo ho afri ababa we ne ya mu a wo die no mu ekọ be ma no ho ana se kwa ekọ abonten ma abusua na ana se be ma ne tibinti na no so etu sa na mo nti no me bompa ye se ewrade be kwa akwaka be ma so bonten akoma ye ne be twetwe nkom ye sure se e benya good results afri mo nti ababa wa kwa akoma to ye mo abafie nyakopon ye adoma ye hwe ne mu na ye hwe de nyame be ye wate bibia be ye kama be ma so minim se na busuafo ne tie na ombeka asem bi atwe na ye na kasa nso ama wabehwe ne ba why yo ebusia 0551931931 kesi mienu na obetimi ma ne nkotwen we animu ho so betena han so opese otena so atena se ye no nyina na beko 0551931931 ana 0548931931 cases mienu ne nyina no sen ena wusi akade afa ho asilifi ni din kra se menye ne yo afiriwa afiriwa we dey ase afiriwa afiriwa
Pacho one eye nua bayi die. Hello, good afternoon. Hello. Pacho di baby akase free. Kase free atwago. Pacho mayenko. Boma waso ne pa moye pa. Ya dasi. Baby am timu pa. Na pacho mi wo case ni ka kazi am fan number yi tu jama no ma frem why. Mate sorry I the betu jawa. Me saba ba yo to mo na pa na sem na ya why. Da ma tinya mi shira. Ya dasi. Hello, me do for good afternoon. Me ma me on hire pa Kochi. Enka usunsum ya. Obo original Nigeria ni da be de contract papa. Accommodation home, then she let us know how to sit a group and the Gakuti. And it's not the papa, my son's Kuti. Oh, me said I never fed up with Jay. The same as no until a bit of quarter to look to the artist. And was why for you, pa. Oh, that's it. And that's why I get a near the new film. In my Miss Abby, Mestre, a Kumano Casa could do baby. But they're not making my sweet idea any film. They say, also money beaming or money woman. And then I got the Casa to the 3 million, but it doesn't say you're good for baby. Let's get them. Stop with your mention, and it will be about you to cook. I could be quite a yado. Or yeah, Kakra, in the stress. And then I know you're not able to be me. The slow head banner. There was that down, you need that down. Yes, yeah, that's say Kumaba woman in your beshene ban, Mijini Dobaya. Me Pacho, good afternoon, would you baby or Casa? But a friend at Parkway, make us a fair boaka. Pacho, Yentio. Okay, mommy. Pacho, my program no, manage my program no, and I had this year my so. But now, person who say, I branch a bila, Papa be fan, and I say, when your problem, I want to know. Last time I say, no, much to be done, and yet, and 10% who any update. A branch no anything I'm afraid no. Ya me ya do mo Monday wo hini ni tenase am ya sure so de ho nsem be ba why. Ya that's why. Me Pacho, good afternoon. Good afternoon. Wodi baby akase free papa. Beto be free dingue. Okay. Hello. Yet ya wodi. No, the free dingue I can give them to Kakra. Mati ento. Abayana ne chora bele mekro. Yeah, see, the man of Parano, Bunde, I should be doing Sompa. Jina baby ye kakra why? Jina baby na phone nko wa no why? They make can say. Abaya, the man will buy it. You are so free born, you know. I was so free born. What about of the and again, I want to about doing about that. I'm assuming she already the campus. Oh, and you know, I will follow again, and then I will have a link about the shadow. When the consumer, she say, now by a mobile, what is from feeling in future? Wow, I don't know. What's up by your bathroom? No, so here I'm so yeah. Who did the whole point? This you year. And remember that by any year. I won't promise every year. Your mum money about every year. You know, you man so. Yo. And to me, they can't say spontaneous. They get the form of you. I mean, if you cause us to be with me, and into one person, yeah, that's a papa, ye, Ebusia. Yeah, the AC and for last caller na yen sorry. Me don't from patch me more hair, bro. Dean baby, I can say free. Your friend Benjamin something can tell on Coco. Patcho yen tell. I'm a patcho with the program, the program, the activity, but and none of that he can be more. The program, no, not the only way. Yeah, that's it. Who I would say, India, how I'm running of workers and it's only be brave to keep. The bomber basso, the bomber basso. Now, if a chapter, a buy one, the thread the man abushing up for a motion now, pleading and by one goes. Tell Cobbett no channel, set by force in your money. Now, we do have another one, and then no kind. Instead of the Abusian, I'm sure I'm pleading, I think I'm Baby man.
Yes, yeah, that's minim say omobeye ason. Ya no beka ne boko. Enti say eniema nkoye dia. There are so many ways to kill a cat. Yeah, can't send boko wa hase no. But so you don't send piana ya bu mama mejidi yes oba ya baby otie bia na ya na semene ne beka sa minim say true hair no ni nua subonti ba behwe na wa hwe ne ba ne ye na ababa wa no so asomadwuna ne ba no so anya gina bia papa bi ewo abrabon brena so ye sorry so ya de asede me badwafo nyina na minister BJ ene edom kaye ne nyina so no ya da wonom ase ebusia Midi do ahine irema me ekua yeboa esiama. Yes, sorry, adwaso. Yeah, for happy, glorious and wonderful birthday. And call and fama Evangelina Manye. Main. Evangelina Main. Asafo youngsters. War and war. Way every September to 2 USA. Yanka saye nuya wanokraso yoba September to 2. So I bema yadam so be there or your ban as why your bema. But September to say yen for happy birthday ma Evangelina me nyakopon kwaso enhraw na onye wadoye oma abrabom nipa emusoma September to say odo papa ye rade enipa ena was ready amode wonfie emme ewe Yesu dimo ebusia ye de happy birthday so Emma Rachel Jan one so ebuakwa kumas medofo it's your womb escape day erade emma onipa wa abrabom ofofra domo enkwa domo na abrabono enema nyina enko ye mfama erade no mo be mapa ai na wango twintwa wanemu erade ma onipa mu so happy birthday to you Rachel Sanso and ya de happy birthday ma Charlotte I say oya nurse ni wo Aguna Government Hospital way if one akasa ni kunu dofo enchen odofo ese odo papa ye rade ma bambo ewo adwuma ma onimde eni nyansam so ne fedi udwuma no se de ese ne fata na efie so enko jojo enfama erade ma nhrabo so no empetingo so ewo eye wadiyo enyinam happy birthday to you Charlotte I say sanso na de di chatso no efre minister IBJ was say happy birthday eko ediama Beatrice Ajeni Boatin dodo na friend no efia poma our man so Antoa Chrome sister Penny Mrs. Penny no the Beatrice erade nkoso anya wadom erade ma ne pa emuso abrabom enfama onyu fra dom nko adom ontutu anamon ensi bia ekron enfama erade kania no eni wanim na ne bambo enye kese emfa emma oma homra fa so se abe minister BJ say odo papa ye chief producer no Sompa Nkomo no size ebusia production line mo fanto so mame yes sodwe wo hawa mania Sompa Nkomo na wa friend 0541 126626 0541 126626 0541 126626 and 0240 256978 0240 25 05 macho change Pacho mun change second one my zero nana brampa boboma me second one here 0242 01 05 69 78 0242 05 69 78 mo sorry anoma kwahwa mo maye changes na de amaye ebusia wo hawa afre na yenhwe enso ano emfa emmawo ebre na so Shalom yakramo machia obia ma obia bedwafo ne nche nyina machia dia ma obia rade nka ye ho da se ne ye behia yakramo Yeah.